Mururungano wa muthenya wa umuthi ukurehete hamwe arũgamĩrĩri kiama giki hamwe na arutani kuma kaunti ya Nairobi na ya Kiambu makiuga ni marathutukania guoka ni mihango ya kuramata kiama giki. Ona kuri uguo mururungano uyu ni gumirwo ni canjama nyingi kuona kuri nyanake igukomboretwo kumuharagania na njira ya kumahura na mai undu uri utumire maiyuro ni matuko ya makiria. Kiaria na andiki a mohoro muikariri gite wa KNUT guku kaunti ya Nairobi Robert Karume augire matikwirorera arutani makihinyiririo ni atongoria matarakura na mathina mao. These national executive council members, we have others there who are not articulating the issues of the teachers. They are getting vehicles, wananunua magari, wanapatiwa nini, and that's why the teachers are subjected to poverty in this land. Meri ya Karume ikiyukio ni muhuraniri wa ihoto cia arutani Peter Alunga kuraugire Sossion ari wabicini mugaru na watho kuona ni arugamirio wira ni kamiti ya wandikani wa arutani TSC. The person leading the teachers called Sossion is involved in politics. Yes. He's in parliament. You cannot be a parliamentarian and be a teacher's secretary general. It cannot work. Mwaka muhituku hindi ya kigomano gia kiama giki ni kwagire gicanjama thutha wa arutani kuma gicigo kia gatagati wa bururi gukirira Sossion makimuria tige wira ona gutuika ni anyitagwo mbaru ni arutani kuma gicigo kia Rift Valley na ithwiro wa bururi undu uria ri urehete njatukano kiama-ini giki. Kuringana na gatiba ya bururi gicunje kia 77 yugite muruti wira wothe wa thirikari ndagirwo ni kunyitirira giturwa kingi kana gwikuruhania na wira ungi o wothe kana kwingirania na uteti. Mweri muhituku arutani 7 ni mathire igoti-ini makiuga Sossion ni anyitiriire iturwa igiri undu uria ni mugaru na watho. Handu-ini ha Kameme TV ritwa riakwa ni Wanjiru wa Njuguna.